Muthoji wa siasa Oscar Mutugi na chokiretie Kawira Mwangaza nyuma yawe kuwa munyana kireito ne batire Meru Ntakene ne wokweria kumiruta. Oscar ari wakwatuga kuri muntu ukumiti Meru Ntakene kumanthira ombo ni Kawira Mwangaza kumari utuika gavana miaka 2 mithuru. Oscar nongelete na kuwa kaunti ya Meru nithirete shoka na nyuma kaunti ingi kitharano tu kaunti neu ne makobe yake na mbirengeti kwithira ikianwa. Miari Oscar nithirete kiwato mbaru ni MC wa Kisima oro ithirete akimenere Kawira Mwangaza akiwa kaiteneka no wonjeti witi na mbere ndene ya kaunti ya Meru. Mutugi kare na ribotie. Ndo kwa muntu ate kuvinanga ni atiwa Meru no to Meru itete tabwa ka na ko to tigiro to nyibanta kene mama kako ile witanto takene yo ekire antu migambo ire ngabana wa Meru Kawira Mwangaza ararire muthejwe goro nterecha mitungu akiuga ngabana wa Kabere Kiraitu Murungi na Peter Munyani bo batigire Meru Ntakene na we kwegita rire akarobisi na kugeria kumirita Ntakene na nde akiaria muthoji wa siasa Oscar Mutugi na MC wa Kisima Patrick Mutuma neba menerete migambo bakiwa Kawira Mwangaza ethire thirikari thithitu na yakwa bokong'ana indi no kethirite akiuraga mirandi imwe atigirwe akeja na ngerekano na murandi jwa MYS ndwiru ya chathithika kiremena cha kurwa na mirimo ya kansa kaunti microfinance katikate kamirandi engere atigine thirikari ya Kiraito na Munya MC Mutuma akiwa gitumi Kawira Mwangaza wakagita na ndethirite akeja na makobe kire Meru ni untu na ije umara Meru iri ni Ntakene antu bakona na nyamurungu wangona akona ura wika Meru Ntakene yugwe no yugo komika Ntakene kabisa no ndote murandi tajebo tumba kujona lakini government yukuruki to kona mirandi tajebo na mirandi kuonekana na mirandi antu bakuga ne thithirwe lakini egitaraku oteke to kona imandibuti koigo gwikira antu Ntakene galafu ka ba mandibuti ikenda bakara batabatete Ntakene u no mandibuti ja gwita amburene go chencherode ko urenda bakara Ntakene ambuge go gwikira Meru Ntakene institutions iji chionde within the time area ethiritwe are governor institutions iji chionde kaikwite so kurungama mbere ya antu in public akera antu ethire Meru County Ntakene no kugeria kumirita Ntakene. That is not factual. The truth of the matter is ethirite county na structures, ethirite county ibangi, ethirite systems chikuran kiria thithitie in the short time ethirite ari office ikutharia structures you. If anything miaka ire ethiri Meru ka ethiritwe igicini kwa Ntakene matalo Oscar Mutugi kire mukari wa Meru ni jaja ndiria bakuretrwa makobe na miringiti ni Kawira Mwangaza okathingatira bwega wananchi obaba kuibo bakwenda mandibut no boba ena need ibobe no batu bo tungateri bogima bomwiri ibobe na obatu bo kunenkerwa basari ana bao bathoma endi bakaoptika baba nenkeri mandibut at the expense ya meaningful maendeleo in the form of health care inagitumi na kuthomithia na betu na gwaka ECD classrooms muthiene MC Mutumari uga Meru yambite ukira kagitene karaba karenthi guruta mbunge ya Meru na bethira bakithithia banjeti ya murandi nyokigina kia juu na akiuga kaunti ko kumuka mirandi ithire kionekana maturene kwegitare itukurukitie banjeti ile jeri kurukite na kimbanjeti chionde otecho taro kitimbecha lakini wetangira undi ukethote maendeleo kuona na utike kuona inkorikana Kawira athirunka muno akiwa maendeleo maratasine lakini kwalia uma kimbanje tu ijeri kurukite ijo tumba kuga maendeleo maratasine lakini kuma tokurukete mesti budget mbakona barabara ikithithwa ibakona mirandi inge ikithithwa takokona ibakona zakoira munyakete atiko itimbu inande ikuimba irandagite kwa rokitimbecha ibakona hospitali inge tukubaka tanara ngaridare ira tuweka maternity wing bakona hospitali tukubaka ngostation dispensary ko ikuringana chijanete kuringana na budget ile tuthithite batu MCA na ira tuketa MST budget na ketha to athithirie Mumeru teke areona ninga areona makobe
ningaleona ng'ombe kaja na monturene ningaleona no kimiringeti into bibareona ke report rate to sheweru rea kwa rieto ni motuge kare